Masih mending putus ceritane ponakan Pak Hajat daripada urip dicandu rumah tangga wis pasti runtuh. Oh ya. Ya wes. Anden, Apa sayang? Abah Haji seueur kene. Nyodong dong. Ada siapa di sini? Ibu Ibu Haji. Haji. Ibu Haji. Pirang-pirang. Terima kasih Ibu Haji. Pasti bisa rusak ningen turunan. Abah, hoyong deui da Abah. Abah Haji seven. Pirang-pirang korbane Abah Haji. Abah Haji. Oh ya. Pasti bisa rusak niat turunan. Siap percaya saya pula pasti eman aja di madeni aja tok rolani. Ibu Haji ora tahan durasane masih mending putus ceritane daripada urip di wayu. Bos Bata masih ada Bos Bata.